Mashikuna mashigukuna ali chishiguta charipaychi imanalla takapangichi kay chillay chishigupi ñukanchipas hambi hawa rimarishpa katigripanchi nachu ñukanchi mashikuna hasta ungari ña hambi wasimanda kaypi kapan hambi hawa rimarishpa hasta ungari riksishpa katinajunkapas shinaka ali chishiguta charipaychi ali shamushka kapaychi napaygutara napapashunchi mashigukuna kimirishpa rimapangi chilla mashigukuna. Buenas tardes, Masionbiko, Ali Chiguta Charipay, Sinazata Tukuya, Maipi Radio Lumanda Uyakuna, Konan Kai Punjaku Pisamupansi, New Kanchipas, Wairamanjo Singapa, Kai Hambi Wasi, Ukumanda, New Kanchiche Ukupizanka Kuna, Iskai Pura Ukuna, Konanga, Nigrimastimi, Kai Hambi Ukunamanda, Wakimi Karimachigripansi, Isinazata New Kapa, Yachahoy, Mamá, señora, cuitza tía, pai, y achajun gapak chamushkakan, entonces pai kapan Alemania manda, pai wambas, kagripanchi, kaipi, asaguta pai pas, visa chigripan, nachuakin, Zaktakuna y Mashata Paika y Mahamushkakunata Nacho. Hasta que yo pachapane, Masi Humberto, y a Snezatali Chisiguta Tukuya Charipangi Chinishpa, Maipi Wiakunata Saludashpa, Chikaremis Astaka, Huyita Kachapani, y Sinazata Kikinguna Atento Tachurashpa, Kaipihambi Hukunata Nyukanchi Chamushkanchi, Riku Chingapandi, Villangapandi, y Mapagja Sirvin, y Mashotitakan, Nispami, Nyukanchi Kunakachisigu Pika, Villachispa, Wairagupsakiringa Champagne. Suma pacha shinaka alichiguta charipay. Mashi alichishi alishamushka kapay. Alichishi Mashikuna. Suma Muchas pacha. Gracias por invitarme, por estar Acérquese aquí. nomás un poquito al micro, ya por favor, eso ahí sí. Muchas gracias por invitarme aquí para poder estar con ustedes. Muchas gracias de hecho por estar aquí acompañándonos también y compartir en esta tarde. Shinaka katiripanchi rimarishpa, riksishpa ñakutin kaypika hiwagukunatapash apashpa shamunpashkangi, chayuka ña rimarishpa rikuchipapash katipashunllami mashigu. Shinaka katipashun mashigu. Imagíname, ñuqaqa kayna semana shamuparkani, shinallata miércoles ta shamushpami chaygupika hambigukunataqa musu wakingunaka tal vez ña riqsinga, wakingunaka nara riqsipanga nacho. Pero más kaykunaka karo llaqtakunapimi hasta wangari kaykunataka chay científicamente yachahushpa iman rikushpa paykunaka descubrimiento ta rurashpa tarishka kan kay hambikunawanqa imatata hambita usanchi ima paqllata sirvin nishpa kashka kan nacho. Chaymantami ñukapash ñamas kashpa tarishpaka chay hambikunataka kayna semanaguka apamuparkani tawami kan nacho kay purakunaka hambikuna. ¿Ya? Entonces chaymantami kunan kay punllaguka, o sea kay chishigupika shamupani rikuchingapa kay capuchino nishpa riqsipanchi kay yuragutaka nacho. ¿Ya? Capuchina kapan ñukanchika mana riqsiparingachu nacho wakinga ñukamanta kallarishpallata ñukaka kaytaka mashwa yurasnallami riqchan nishpa parkani nacho. Chayka kunanka ña yachanchi ima shuti kaqta capuchina nishpa rimankapan kashka kaykunataka nacho. Entonces chaymanta ñukamantaka ñuka estudiantagupash paykuna karo llaqtamanta shamushpapash ñukana riqsishka fangakunataka maskashpa paykunapash shutita yachan. Y ñuka kaypi riqsini paykunapas llaqtapina tiyan chaymanta ninchi makipurarishpa ñukanchika kaypika yachachirinchi nacho. Chaymantami ñukaka kaygutaka rikuchingapa apamupashkani maypilla rikukunaka kayka hala imashi nibripanga nacho. Kay plantaguka kallikunapi kalihunmañakunapi maykunapi sankakunapika hasta chay imapakpana sirvi yuraqsami kayka tiyahupan nacho. Pero ñukanchillata mariña kaypika rikushpa shamunchi imapa sirvikta nacho, imapa kan, porque kunan kashna rikushpaka hasta ñukanchipa intestinoanga clarito mari. Chaypakta nachu?
hay intestino ukupika hasta tukuy mari tiang nacho imatami ninchi intestino ñukanchipa chunchullikunata Chunchullari. ñukanchik viksa ukupi tiang chay chunchullikunapika parasitukuna nishpami shushimipika rimanchi runapika kuyka ninchinachu Ari. shinakunata chaykunapika charin pero hasta idéntico mi kan rikuy shinago kapan rikuy muyushkago imasha ñukanchik viksa ukupi chunchulligu kan payllata kayman chayman rin entonces kay fankaka sirvin ufiankapa shuk taytagumi ñukamanga nishka kan kay urataka viksata ninandananapika kay yakuta rurashpaka ufianimi nishka kan payka Fangandi? chayka payka shina nishpaka chaywanmi viksata nanaytaka yalichini nishpa payka parlarka nachu pimi kan tayta Francisco Perugachi Pisabo llaqtamanta kapan payka entonces pay nirka ñuqaqa kaywanllami ali tukushpaka usani Ya. kaykuta upiashpaka wakinpi payka tragukuta upiashpapas kay hampikuta upiashpaka harianillami nijurkarka nachu entonces paymanta ñuqaqa yachachayarkani kay hampika alimi kashka pero kunanpi astawan rikushpa rikpika kayka ninan ministerishka kana kashka ñukanchik nanaykunapa ñukanchik viksa ukukunapi chay kuykakuna nachu mikunakuta mikupika ña kuykaka wakinpika chirilla mikunata mikunchik viksaka ña wakay kallarinlla yari ña kawnin o sea ña viksataka ninanta nanan natinanchik imapa kan entonces chayka kayka kan marikashka kunanpi ali yachakpika kayka bacteriakunata wañuchinkapa ñukanchik viksa ukupi wakinpika gases jundan Ari. kistikunata charinchik de repente ñukanchika charinchik mari viksa ukupika na asha wakinpika ña punchayalishpaka mikuna ashaguta acidistokun agriban ninchik ya Ari. chayka chay auriashkakunataka wakinpika ñukanchika mana paktashpaka ratukunachishpaka alimi nishpa mikunchilla entonces chayka ñukanchiktaka viksa ukupika chay auro yaku jundashpaka agnachimun kunkama auruta shitachimun chayka ñukanchipaka kay estomago puntukukupika gastritis ninchik úlcera ninchik ya chay úlcera y gastritiska imamanta mikun ñukanchimanga chay bacteriakunata charimanta wakinpika yapa acidista mikunchik limunkunata mikunchik vinagrikunata kachikunata yapa saladota mikunchik cosas wakinpika Coca-Cola kunata yapata upianchik yapata upiashpa ñukanchik kuti yakuta katichishpa yakuwan limpianataka nashinanchik pastillakunata yapata upianchik pastillakunata yapata upiashpaka yakuta ashallata upianchik y ñukanchikpa maypita viksa ukupi chay chunchulli ukupika chay kuykagu tiyaymantaka payka sakin shu ashala llaga cuindaguta nachu ña hampikuta upiashpaka kuykagutaka llukchishpa shitanchik nishpalla kuchi chunchullikuta mayllashpallata kuchi chunchullikuta mayllapika maypi kuyka tiyashkaguka murugu kan maypika ña ñukanchik chay kuchikupa chunchullipika maypi kuyka washajushkaka ña killu yaku shina shinchi tullu shina kan shinallata ñukanchipaka chunchullikuka kan rikuy imashami kaypi muku kanka kashna kuykakuna llutarishkapika payka mayllashpa ukutaka limpiagringulpi ñukanchik viksa ukuta nachu entonces chaymantami kay capuchina nishkataka riksichinkapa shamunchik kaytaka maypipashmi kay plantagutaka tarita ushapan Ari. pero mana charipashkanchik imapashi sirvin Mana yachanchik. mana yachapashkanchik imapashi kan kayka pero maypipash tiyanka wayrapi shamushpami pay randiku kay llaqtakunapika tiyarin nachu pero kunanpi kari ña haciendakunapika shamuhun mari kay hiwakuna karu llaqtakunamanta shamun sisakuna ima abonukuna imapashkuna shamun shukta llaqtakunamanta entonces chaypi paykunaka kimirimun porque wayrapipas shamuyta ushan paykuka charin shuk yalla killu sisaguta nachu Arquillo ya tomatilla gukan. diferente kan puka gupas o pukalla yanawan tinishka
Ari. Kisu gupas chawpipi kayurazaguan. Ñakuti yana pukapas payllata tigrajo. Entonces Okay. payllata casi 6 variedades can sukta variedades kapan. Entonces chay sukta variedades manda ñukanchika shuktaka fangallayankapa. Shuktaka shinji nanayta anchuchinkapa. Shuktaka ñukanchipa mayllay chay ukuman chay kistikuna, chay ukupi chay úlcera gastritica nishkaka ña shu cálculo cuentata charin shu imasha nishpaka mullu ña ukuman tukushka nispalla shu kiyayashka cuenta nishunachu porque ñukanchik runa shimipika ña kiyayashka cuenta chaypika shu kiyayajushpaka chaypika ña shu imasha nishpaka como chupu cuenta kidashpa kidannachu chaykunata payka aspishpa mayllan. Entonces mayllan chayka ñukanchika kaygutaka ninanda kuyashpa cuidashpa charina kashkanchinachu. Chaymantami kaygukunataka villankapak samupashkani Masi Humberto y ña imasha ruranakunata katikupi villapas. Sumak pacha meshinaka riksichishpapas ña katinajupanchi ashtawankari ña yaypi kanakapanchi kay hiwakukunataka ña sankakunapi mashina wakinpika purinajupanchi kayta chayta nachu pampapi rikushpakarin kaytaka apanalla kanchi kayka kay shuk killu llallagu shinata rikushkanini chaykutapash ña hampita upiashpapash katinajunkapak villachinajuparkanchik ashtawankari ña shuk nanaykunapa nachu. Por acá también vamos a dar un pequeño resumen de lo que estamos hablando porque varias personas nos deben estar viendo, sin embargo dirán, ¿de qué estarán hablando? Parece un tema interesante, sin embargo no entiendo bien el quichua. Entonces estamos hablando de la plantita que se denomina la capuchina, ¿no? Esto ayuda bastante, nos comentaba la Mashi que puede ayudarnos para el dolor de barriga, incluso para el tema de los parásitos, porque estaría matando directamente las bacterias que nos causan el dolor de barriga y también una limpieza total, ¿no? Entonces, para que usted también esté pendiente, esté alerta, ya vamos a compartirle cómo debe preparar, cómo debe tomar. Kushilla, ñukanchika hambikunata yachajushpa, hambirishpapas ñakatina kapanchi, nachushinaka ñakaypika, ñukanchi mashigupa riksichinkapa munajuparka nachu. Imashinata kaytaka yanunakanchi, imashinata upyanakanchi, chaykunata rikspa katigripanchi, ñukanchipash wasipi kashpaka kaykunata rurashpa katinajunkapak. Kaykunaka mana randinakanchu, mana karu llaktakunamanta apamunakan, mana kashpaka ñukanchi pampakupillata, ñukanchi kimillapillata tiapan nishpa convidashpa ña rikuchunpash convidanchi nachu. Shina kashpaka riksichipashun mashigu. Ya, shina kashpaka kunanga ña villagripani imashrami kaygutaka rurana nachu. Yanga viksaguta shina gases hundashka nana hukpillaka nishpalla ya páncreas tananan ninchinachu. Páncreas tananan nishpaka ñakuti kaygupimi nanan chay vacíota ninchinachu. Ari. Wakinpika mashtimi gases tacharishpaka hindiwan kashpaka nausanchinachu Kanllama llukshinara kanchi. llukshinara kanchi. Chaykamanga ñamari ñukataka kay vacíopika ña airika hundan. Chaychu supi juntashpa wañushka nin. Ari, chayka ña ñukanchitaka ña kaypika hundan chay vacío nishkapi charinchik shu como su tela cuendaguta. Ya. Entonces chaygupi mari ña hundan ñukanchik nishpalla ñukanchipa samay ukupi hundashkata kacharishpa golpe lugaryashpa libre ñukanchik chunchuligu kidanataka chayman yalishpa nanaytaka kunkay vacío partita. Shinashpaka ña ñukanchik viksataka ña como kuika kuinda ña como que shu Ari. nijo gente pa ñawpapi ma pinganayta ima Chaytaka na controlayta ushanchik, ari. pingañannachu chayka shina chay nanayta charishpaka paytaka fangaguta hapina fangaguta hapishpaka Mashna fangaguta hapish. kimsa fangaguta shuk litro yakupi churana kayna semana nijuparkani kay sukilandata pash parlajuparkani nacho. Chay sukilandaka kimsa shinallata casi chusku variedad kapan payka ña.
ña shuktapish tarpushkakapani kuna 15 uta ña charini ¿Ya? hambi wasipi pero chayrami mirajun na kachayta usanichu achachata sino rikuchinkapa muestragutaka ña tarpushka charipani entonces ña masetaokunapika ña viñaykallarejun entonces kaykunaka más tiyarishka karka es Colombia llaktapi. Entonces chay costa llaktakunama shina chaykunamanga charin paykunata kanachu ña masitakunapi tarpushka allpakunapi tarpushka jardinkunapi tarpushka charin paykuna kanachu pero ñukanchika kaypika mana riqsimandaka ay chay ura kayanga imapa pilashpa shitanajunchik pilashpa ima shitanchillanachu wakinpika ñukanchika ninchik kayrukuka hala maymanta shamurka karu llaktamanta shamushkami kayka navalinchu ninchinachu pero shuk plantatapis chagra ukupi charinchik ñukanchik shuk puka yura nishka kan chaytapas na rikuytukushkami kanchik chaypas hambillatami tukumuña chay hiwañakutin shamu punllapi rimashu ari manacho pero kunanka kaytaka 15 pura fangaguta hapishpa shinallata chay sukilanda nehupani chayta charishpaka chaygutaka iskay uchurashpa kay 15 guanka tandachishpa shuk litro yakuku timbujupi infusión rurashpa upyanakapak yaku timbujupi churana ña apaganas tapashpa sakina shuk 15 minutos chunkapicha yupayguta sakina chaymantaka lado yachinakapan chay plantagumantaka imashanipani kaypika chay plantagunataka mana yaku ukupillata sakinachu kanchik sino lado yachina kanchik porque chay plantagukunata yaku ukupi sakishpa imashu iskay chunka yupayguwan tigranapa rikupika cafeguman tigrashka kan yanaguman tigrashka kan chaykana hambichu nihuparkani ñukaka villamukupan ñuka siempre gustapashkani es yangata wakinpika shimilla ninchi mana yurata riksishpaka na atinanchi nachu karo llaktakunapi kawsashpakari shimillanikpika imashata rikusha chaymantami ñukaka plantagukunata charikuymantaka apamupani riksichu a través de más que sea radiopi rikushpallapas ña riksin paykuna entonces chay riksishpaka perdón chay tiyaka ña kashnami rimajurka nishpaka ña chayllatapi ña hapishpa ña kaymi karka nishpa y shinallata ña kutin kayta ufyankapaka warmi mamakunaka kanami kan kuytsa tiyakukunapi mas na viksayuka kanachu kapannachu ña entonces kayka imami nin ñukanchik viksayo mamakuna nishpa parlanchika ña wawaguta ñukanchik viksa ukupi chichushka o ñuñukushka chayka na ufyanachu kapan kaytaka kayta ufyashpaka ña ñukanchik wawagukunataka como bacteriata wañuchin ninchik entonces wawagupa chay desarrollarishpa germingo ukupi ñapaygu kaña huyalla pescado gushna shuk billi gushna o sapo gushna viksa ukupi huyallaku kawsarishpa rijuktaka kayka wañuchita ushangallan entonces na chay viksayo mamakuna chay chichu mamagukuna ninchik nachu chaygukunamanga kaytaka nakaran imashami rurana ñakuti paykunamanga kunuchishpa pangaguta anchanaguta tibiashpa lulunkaruguta habishpa golpe maypi nana hugupi llutana pangaguta entonces chayka ña payka mayllay kallarin samayguancha ñana ufyajunika yakuguta ufyankapaka peligroso kan pero pangaguta ñuka aycha hawagupi llutankapaka alikapan entonces ñakuti shinallata kay gastritis nishkata charinchik gastritis úlcera gastritico nishpa kaygutaka ñakuti imashata narayalishpallata imashata ufyana kan mashna punchatata ufyana kan paygutaka ufyana kan es kimsa punchaguta kimsa punchaguta ufyashpa ña samarishpa rikpika ña sakinash pachakunapi rikushpa kimsa kutinda o imam pacha munashkapi ñukakumi mandani primerito ufyanakapan desayunashka hipagum desayunashka nishpalla ña shunkunchishka shunkunchishka hipagumantaka shu media o sea kimsa chunga yupayguta shuyashpa chaymantaka ña ufyanalla kan chaymanta katishpaka almozankapa ña wasiman chayanchik yakukuka shuyajunka rurashka chayani tastakupi hapini nara mikushpallata ñakuti shinallata chishi horas lo mismo ña chayani ufyanakan nara mikushpallata
ña ufyanakan. Chaymanga puchupika ña yakuñaskawusna ufyanallakan. Ña. Wawakunaman karangapak aylichu kapanga. Ari wawakunaman karankapaka alikan, pero wawakunapaka shukllaku kapa. Ya, shukutin. Shuklla planta. Shuklla pangaku. Shuklla pangaku Ya. kapan nacho. Ya. Nachurana kapan. Kutik. Kaypiña kutin ña chayta villapani ña ñukanchik Vixa nanaykunapa chay gases kundashkakunapa kay Vixa estómago ñukanchik Vixa pusungukuta ninanda nanakuykunapa pupugupilla nanan kay pupuguta usashka nanashpa kay ukuguta nanan nishpaka ña kayuta ufyaykallarinalla kanchik ña kuti shinashpaka ña kuti wakinpika ña kay kungurikunata chirishpa uku chakikunata chirishpa nanamuy kallarin como ninchi ña bacteria manda parlancinachu chayka ñuka chaki ukupika charini mare chuchu chaki purishpaka rumikunapi sarushkani ukumanga ña ñukataka yawarguka hundashpa mari pakarishka hundashpa kidashkarianka y chayka con el tiempoka ña nanay kallarimun chayka ña imashanijurkani sukilandata parlajuparkani nachu kayna semana rikuchijuparkani chay ukunawan kay ukunawan mirachishpaka hasta shukta yura planta ukunawan mirachishpa takashpaka lolo claro guka ninan servicio kan sábila cristal pas ninan servicio kan entonces chay sábila goan ñakote chapone lolo claro goan chapone chay gutaka killu zambu fangago pichuraspa asaguta kunuchine ñawatane maypi nanajupi nachu chayka ña payka ña llukchimuy kallarin chay nanaygutaka ña samachispa katin kungurikunapi churanalla kani kunguripi churashkapas ña kungurita chirishpa hasta ninanda nanan ñana ushanika chakita chutayta ni derechaytapas na ushanika ña chayguta churanchik pero ña hambikukunaka villashkaka ña mayjan yachajunqapa munashkaka ña atento kanganachu hapingapa kaygukunata hapishpaka shinaminikurka kashna rurashanishpaka ña wasikupika shuk imashanishpaka shuk como plasta cuendata en plasto cuendaguta rurashpa chaygutaka ña watanalla kan chakikupi y muchas de las veces wakinpika ñukanchik kay pueblo ukupi kawsashpaka zambo fankagukunatapish nacharinchik nachu entonces imashami ruranakani payta tian ñukanchipaka trigo hakugutami tushtichagrini kay yakuguwanchata kay yakuguwan tushtichagutashnalla rurashpaka ukugumanga empanadaguta rurankapakshnalla ñukaka ragrini chayka kayguta tukuyguta ñutuguta takashkaguta lulun clarowan rashkagutaka chay trigo tushtichagupika empanadaguta rellenanchik shinalayagu churashpaka kungurigupika watay usanchik ña. Chaytaka mashna kutinata watanakanchik. Chaypi watashpaka shinallata shuk chusku viajikuta semanagupi ruranakanchik. Ya. Shinashpa chusku viajikuta semanapi rurashpaka ñakuti samanakanchik shuk semanaguta. Kutin tigrashpa rin. Shuk hunkayguta fawaspa nacho. Fawaspa. Ña payllata sindishpa katingallami. Ña ashashap samarin. Chaymantaka ña kaywan desinflamación da rurashka hipamanga angugunata chutashpa hakuna. Sumak pacha nacho. Chayka ña ñukanchipa yawarkunaka ña chuyayashpa rishpaka ña golpe cuerpo entero chakikukuna. Ñukanchik hambikunatallata hasta charishpatami mana ruranchik mana yachaymantapash kan nacho. Shinaka kaypika riqsispa katinajupashkanchik kay yura ukunawan hamberinata ña kay muku nanaykunatapash rikushpa nacho. Shinaka por acá también vamos a preguntarle si hay un aporte de pronto ha tratado con esta plantita, Mashigu. Sí, yo tuve la posibilidad de ver cómo curamos una paciente con esta planta y cómo ha tenido efecto también con la mezcla de otra planta, con la suculenta, y ha sido realmente muy interesante. Y para mí súper interesante porque sé que en Alemania también hay esa planta y puedo utilizar muy bien ese conocimiento allá también en mi país. Ya, ¿y qué tal? ¿Si le gusta cómo le tratan, cómo le enseñan en Hambihuasi? Me encanta realmente porque estoy haciendo una pasantía de un mes y lo que he aprendido ya en la primera semana, tanto como de medicina ancestral, de las plantas medicinales, pero también de cultura, es increíble y
puedo recomendar a todas mis compañeras que estudien partería en alguna parte del mundo que hagan una pasantía allá en Jambiwasi. Usted está relacionándose más en el tema de la partería. Sí, esa es mi carrera su que estoy mapacha. siguiendo en Alemania y acá estoy haciendo la práctica, la pasantía con Mercedes. En Qué Jambiwasi. bueno, es bueno saber que nuestra costumbre, nuestra tradición, nuestros saberes están traspasando las fronteras, ¿no? Agradecemos también por su aporte. Yo paichapanchi mashigukuna shinakashpakaña puchukay riksichigutapas charipanchiman mashigu riksichpapas yuyachishpapas katipashun. Ya. Sinakashpaka ñukagu ñakaygumanta anchuringapaka ashtaka maypi uyakunata ashtaka joyita kachapani y sinallata kay radiomantapas ñukanchita kaypi único radio runakunapas shimipi parlashpa lluksikunata wakinpika mana ladolla kawsaymantaka mana entendinchichu nachu maypilla kawsanchitapas imasha nijuparka kaypi ñukapa mashi yachaqu ni parka que Jambiwasipi ñukanchik kapanchik. Entonces Jambiwasiguma shamuna, Jambiwasigupika ña imaguta kashpapas shamushpapas lanalla kapan nacho. Siempre en cuando ñuka kayguta mañita rurapani, shamushpaka siempre su lápiz guan, su pangaguan apashpashamupachu. Kilkashpa apachu. Kilkashpa apachu, Are. porque ñuka mana charipanichu, chaykunata hasta kataka, ñuka pacientikunata cada punja atendejuichpaka tukurinachu. Entonces, Are. wakinpika na charini, wakinpika tiempo ta charini, tiempo wankashpaka, ayachachikushpatia usan, kote wakinpika tiempo ta mana charishpaka, hawa otia ligero villakpika ña rápido hapin. Una Are. kashpapas ña. Grabaitapas grabanaza Grabaitapas kan. grabana kan nacho. Are. Y chaypa kan celular na. Nacho. Entonces, ñukamantaka ñakutin hastaka kushikushpa kayumantan churingapa sinallata convidaita rurapasha kunan kay semanagu tallerta na charigrinchi sino chayshu semanapa Ya. tallerta ña Jambiwasipi ñakutin ña charigripanchi kay mushu watamantaka ñakutin ña ishkayguta ña kagripanchi kaya juivista kagripan nacho na kayakana sino chayshupa kagripan nacho. Entonces, chaygupa convidashka kitapanga maypi uyagukuna, ñakote kaya simanagu, ñakote tuparinajo paso, shuktalaya y achanagukunawan. Hastaka ñukamantaka agradecishpa yupaychapaynishpa laduyapani. Shinami kan mashikuna shina cámara ripangichis nachu ña puchu kaygupipas wakin mashikunapas ña kilkamushpayma kati chaytara ñapas chapapashunchi wakinpika ña kutichishpapas katinajungapak amana ratiapanchu nachu shinaka ña por acá también para darle el resumen y no dejarles picado, vayan a decir el mashi me deja picado, no me da la respuesta, les comentamos, debemos para el tema de los gases, porque este problema también hay en varias personas, entonces tenemos que coger 3 hojitas de la plantita que tiene nuestra mashi, ¿no? 3 hojitas de capuchina y debemos ponerlo en 1 litro de agua. Apenas está hirviendo, tenemos que ponerlo, le tapamos un ratito y le quitamos incluso las hojitas, ¿no? Esto conjuntamente con la plantita que estaban hablando en la anterior semana, nos dijo, ¿no? La suquilanda. Entonces se pone, se vuelve a apagar y se saca las hojitas, ¿no? Entonces esa agüita se tiene que tomar. Sin embargo, consideremos que esto tiene que tomar las señoritas o las señoras que no estén embarazadas. Cabe recalcar eso, ¿no? Como esta agüita mata todas las bacterias, entonces también puede verse afectado el bebé, ¿no? Entonces, entonces tenemos que tomar 3 veces al día, 1 después de desayunar, otra antes del almuerzo y la última sería antes de la merienda, entonces ya cuando cae la noche, ¿no? Y para los hombrecitos podemos tomar, ¿no? Para los niños, sin embargo, es solo 1 hojita, porque toca bajar las dosis. Entonces, eso hemos estado conversando, esperamos que ustedes también puedan curarse, que puedan tener una buena salud y sobre todo, eso es lo que queremos nosotros desde Radio Lumán y Jambiwasi, que podamos curarnos con nuestras plantitas. Mashinakashpaka mashiukuna, yupaychanchi nipanchi, yupaychanchi riksishkamanda, ñukanchi mashiukuna, shinaka kaya shamupunllapi ñakutin shujiwata y mapalikakta chaytapa riksishpakati najupashu nishpami convidapanchi. Shinaka kaya kama maypita sakiripan chaykutapish villachipashun Jambiwasita. Chayta kunkanakushkanchi. Kay Jambiwasika kay Cristóbal Colón esquinagupi sakiripan nacho kay Copacabana ñukanchi kay Hawaquindi wasiman llukanaladogupi.
Ya. Primeros gradas de chay hambi wa simkakida hopan primero gradas gopi y sinallata miércoles y sábado feria kapanka y Copacabana pina. Ah, sinaka kimiripangichi. Gopi sakripanchi. Wakin maihan na rixigo kunaka shamunaya kapan recto Copacabana ferrocarril nishpa rimankarka chayguman shamushpaka ña urayguman tigramuna ñakutin kay Virgen del Socavón nishpa rimapanchik Chayma rinchna. chayma rihuqshnalla shamushpaka ña todo esquinagupi pacha chaygupimi hambi wasika kidapan chayguma kimirimunalla kapan nacho Shinakashpaka kaya semana ñakuti tuparinahupashun mashi Are, yo paichani sinaka shamupangichi, shamupangichi. Ari, yo paichani mashigukuna shinaka kay pachakunankama rimarishpa katinahupashkanchi.